Ima Sian Markus bidusada ayat sada satu ayat walu. Omma mula ni berita nauli ni Yesus Kristus. Suara ni nama jojo di halongonan, pature hamuma dalat di Tuhani, pahorno pamuma si dalanan nai. Jadi ruar masudi pangisi ni tano Judea rudi sudi halak Jerusalem manopo tibana. Jala di paddidiho donasida di batangai Jordan, dung di topo tibedo sana. Oddo jamitana. Na Roma ibana siap pudiku na bugumogo sianau. Na hurak tamadu au paudukau makar hari tali ni sipatuna. Ido sahakna mertua dua kana tumangihon hata ni debata jalan au piopsa. Amin. Mari kita.